tayo may Ilocano. Ayan, nagsigunda kay latang gawin kinakakalsat para kada ito sa miwing asik ka. Nga siyak metlaing tinang kompos kagayang kinakakalsat. Saan hadakis tiyagarapan basta mo yung gamti panagkararan anang gayanti panagsalukan masaaga ramin laeng tinasayaan nung mabalin na amandara dagdagit-dagiti panaweng ken oras mayat na kumaapumardas tapnon narapat inak kami maragpas when sigsig oras seganap nuan ragsak seganap nut para pa pudnula-ulay magagaranat wenu mapayatanaga tiiliw ken sega kaslat oras bulanen karing na ay kasla anyan di kabayag na sikat ka na yun na kailiw ko sikat linaunti panunod ko mabalinag na kumanatayan tapno agawid akong inorang oras nung mabalin na amandara nagdagit-dagiti panaweng ken oras mayat na kumaapumardas tapnon narapat indak namin maragpas when sigsega kinoran oras seganap nuan ragsak seganap no para pa pudula-ulay magagaranak when mapayatanaga tiiliw ken sega kaslat oras bulanen kaaring na ay kasla anyan di kabayag na when sigsega kinoran oras seganap nuan ragsak seganap nut harapa pudnula-unay magagaranat when mapayatanaga tiiliw ken sega kaslat oras bulanen karing na ay kasla anyan kabayag when sigsega kinoran oras seganap nuan ragsak seganap nut para pa pudnula-unay magagaranak wenu mapayatalaga tiiliw ken sega kaslat oras bulanen karing na ay kasla anyan kabayag na